Vidu. Skoro vse. Zato, ker jaz Ivan, jaz sem je še snimil, pa sem ji mislim, sem je vse presnil doma, ko sem nove napravil z njih. Ne vem, što je. Što je sestra, tak še nemaš. Od kjec? Tak, bo v Americi zdaj mrla. A ja, to je. Aha, aha. Naj pa tako še rekel, vi gor pokažete malo meni. Tak, ja. Ester. Na mesti držite, tak. Beti pa Ester? Jo. A tak. Aha. To tu je preci stara slika. Aha. Vidim zdaj. Dobro je. Gotovo? Ja. Je to. Aha. 8. leta, Tak da še so imaš? pisale. Tak še imaš? Štero. Čakajte, kako gor nariktan. Šteri so pa, to so pa bili, to je pa, kako se pravi, Zrinski. Trejsa, pa Jo. Jožef, pa Sina, dva. Jo. Ja, Zrinski. ja. Kaj pa te? Vidim, ja. To so pa oni, ja, to. A Vilma je tu? Vilma. Ja, mislim, samo, to je ne ista slika, kako pa prije. Ne? Ne vem, Ne, ja, to ne tisto. to je druga slika. Aha. To je pa ona s svojim možom. Betty pa Denis. Ja. Aha. Ja, to moj To- stric pa. To so mojega moža brat. Od vašega moža brat, ja. Ja, žena. To je Jožef, Zrinski Jožef. Zrinski Jožef, ja. Ja. Zrinski Jožef, ja. Pa Trejsa. Ja. Pa jaz smo videli zdaj, tam, če grob najdemo, ne če, ali to je ta grob, ne, njegov. Pa bomo videli, Znaš, Betlehemi. Tisti briti v meni Jakševa Eva propovedavala, ko je doleč bez Varaša, pa gor na velikom bregi. A tak? Mhm. To je vaša čestitka, odprite jo malo, naj se čuje. Ja, čujem. Narečte nam je to pisal. A to je takša, ja. Da ste to dobili. To za rojstni dan, ja si A. dobim. Aha. To je njegov grob v Ameriki. Ja, Ja, to je to. od Zrinske. To je to. Ja. Tu bomo videli zdaj. Aha. Je pa samo koperta. Pismo je pa vizito. To je grob. To pa moj doktor, A ja. pak sem v bolnici bila, Aha. oj da to prišlo. Mhm. Mhm. On meni li prav, babica, gdje sam ti bil, da boš angelca študentka bila? Mhm. Ja sam pa rekla, da gdje ste bili, ti ste bili.
Niti se meni ne posluže. Neke pismo. Ja, to ti pismo z Amerike. Znam kaj? To pa to pisao. Draga fana tetica, kad to ti Beti pisala? Znam kaj? Beti, ja. Beti je, to je od Beti ti. Sedemdeset leta. Ja ti pa imam stare peneze. A ja? Malo, ja sam htio vas pitati malo kak je tam na Goričkom bila od vaših starišov pa to. Zdaj, te grob je zapuščeni tam gor. Vse je zapistila. To je sve zapuščeno. Ivan je način, pa Ivan. Niti ne mrete najti. A, ne mrem najti. Ja, Ne mrem. Pa mi je trno šmetno ja. bilo. Kak njene ime je bilo vašim starišom? Mati so bili Edika, oča pa Števan. Aha. Evika pa Števan. Ja. Pa Zrinski tu, ne? Ja. Ali, ja. Te ste pa vi, da ste se vi ta doj odišli na od dome, da Ja. ste se oženili, To je bilo 20 leta. a že 20. Ja. Oni so bili tam gor panovci, ne? Ja. Tam v tistoj kući ko je Ivan te bil, ne? Ja, ja. Ja. In te so se kasneje, oni, mislim, oni so pomrli, ne, te pa Ivan ostao, Ja. vi drugi ste pa šli od tam. Ja, mi smo pa bili vdi. Ja. In kaj je Vilma je šla v Ameriko, ne? Vilma je mlada odišla, Kad se še ne oženila. a tom se oženila. Ona se tam oženila. Vidite, svoje rojstne vesi je imela moža. A svoje rojstne vese. Vrlo človeka. Mhm. In te Eva je pa odišla, gdje so oni šli? Ej, pa na 4 leta je ona šla, ti je tako bila, ko je ona betežna bila. Aha. Zdaj pa so ti tako, ko mu je šlo ta. Aha. Zdaj pa Eva djokala, ko ne štila doma biti, jaz sem pa djokala, ko sem ne štila tam biti. A tak. Pa sem tu ne ještě toliko let imela, Mhm. ko bi mi prejti ještě leta cujki pivoti mogli. Mhm. Ja. In te Eva odišla, samo Eva ne še te bila oženjena. A ne, Ne. ne, ne. Ona se kasneje te oženila, Ona se ti, Eva je da je prišla nazaj iz Amerike. Eva je 11 let v Ameriki bila, A tak. pa je ti prišla domov, imela 250. Mhm. Pa vsega blaga je toliko lepo ga pripelala, pa so bo ti tako bivonovce, kad druga ne štela zeti tistoga. Ja, ja. Jednoga poštarjaša bi mogla zeti, Aha. tu iz Kukečkova. Mhm. Pa smo šli s Križevec, ga ni opazila, ko pred tim dreveloče od spodaj imel. A ja. Že zgornje, Ja, ja. samo ko so pretrgane bili. Ja, ja. Ona toga ne da imela. Ne, ne. Ona pa v takšne mesto prišla, ko je 5 mogla vyplačati, pa tistega časa vsakšega za 50 jezerov. Aha. Znaš, pa te je ona dobila 6 plugov grunta, ko bi ona vega bolj za tiste 50, ko je lejko kupila. Ja, ja. Te pa ona bila tam, ja, ostala tam se oženila, te ste se pa vi ženili, Ja, te so zadnji. zadnji čudjes. Ja. Pa to v Križevce, te cerkvi tam. Križevskoj cerkvi ste se ženili. Ja,
Ja. Križarskoj. Mhm. Te geste te bili že včasih to iži, kak sam sad jes narodu, ali ste pa bili dojni kukeči, kaj A ti? tu sam ještě ty bila, ještě jsem tu byla 10 let. Aha, Pa nikam malo je on tu bil, da pa ti je on odišel domov, da ne dole ni bilo, kad je me pa moti bjetež na aha, Jo, ti pa do njeme ter bilo von zabrati, ali križ pečti, ti sad jaz šla telko, ko sam te učinila, pa sam ti nazaj šla. Jo. a tak je to bilo. Te pa on tu, ja, vi ste pravili nog teka stari oča, ne? Ka on je se znalo, on je nezakonski bil, ne? Ka se znalo, ka je nekši miličar ali što je bil oča. Od Petra, vašega moža. Ali ne tak bilo? Moj mož ne imel sestra. Ne sestre, mislim ne sestre, Moj mož nego očo. Jo, njegov oča je pa lekar nekši miličar bil, ka moti nidr služila. Pa to sam pravo, ja. Jo, na Ravenskom. Ja, ja. Jo. On je ne sestra imel, njiva sta samo dva bila s tem, Mhm. z Rimske, kako je v Ameriki, Ja, s ja. tem djevžijo. Đouži pa te Peter, Jo. njiva sta brata bila. Jo, pa njiva sta nezakonskiva bila. Oba dva. Jo. Aha. Samo ne sta imela enoga oču. Ne, ali kaj je, pa da pa te Đouži odišel v Ameriku. To ne vem, šterega leta. Djevži je starejši od mojega. Ja, ja. To ne Aha, vem, šterega leta. aha. In te se ta odno ženo, Ja. ja. In odkad pa te Vilma bili? Što? Mislim, Trejza. Mislim, odkad pa Trejza bili? Malo. Vej pa znal sem, kad sam se mi je pameti odišla. Tu gor, tu. Z Goričkoga. Ne iz Goričkoga, z Ravenskoga. A z Ravenskoga. Ja ne vem, če ne Strikovec, ali A ton, ja. iz tistega kraja. A ja. Dobra ženska bila. Mhm. Mhm. A tak. Pa ja se spomnim te, da so pakete pošiljali po vojni. Ja. Njiva sta poslala pakete sigdar nam. Z oblejko pa druge stvari pa tak staro. Ta je domov prišla tedna pa k nam. Ja, ja. Mo vidio, če sem že... Zdaj ne vidim jaz skozi kamero. Zdaj to so te, ja vidim tu Joži je gor, pa te Trejza, ne? Ja. In što pa tu od spodi, kad se ženi? To pa Joži je či, ali sin. Ja, pa oni su pravi, kad njegovi sinovi su ne bili uženjeni. Pa ne te jedan je. A jedan je? Jo. To se pravi, kad on mogoče tu ima djeco tam. Ja seveda kad on karma. A jedan samo neuženjeni bil. Jedan je pa mrl. Jedan je pa mrl. Jo. A on je imel 3 sinove. Jo. I nikad su čeri ne imeli, samo Ne. sinove. Ne, samo se ne. Ja. Mhm. To si pa še ti šel vodo. A to se spomnim. To imam tu. Mhm. Ja, tak. A pa zdaj znam malo več. A to kad ti, če je oženjeni, ti mogoče on ima A seveda. tam kakšno deco tu. Seveda da ti on karma. Ne veste pa, kaj nje ime bilo? Oj bom. Ja, pojbon. Tisti, ko je mrl, tisti je bil Geza, A tak. najstarejši. Aha. Lekar bil, sem na sebi vidi.
Mishka чи nej. Aha. Jeden to se mi vidi kad ja uživu. A tak. Da po tegnom nigdje ne pisali, zato su ne znali. Pa oni su ne znali. Ja. Oni su ne znali. Mhm. Eto vam slika. Denite ju kraj ta. Tako oni imaju, no Beti pa tak ima dosta rodbine. Ja sam vedela, ona ma. Oni imaju svoje čeri, ne, Ja. sinov su ne imeli. Na to ti ja ne vem povedati. Ja. Kad znam ka meni pisali pismi, ne, Ja. pa različna imena omenjali, pa tak. Aha. Samo jaz ne vem, šteri su to vsi, kaj ne poznam po imenaj. Ti takšno sliko ti imaš. Štero, To, to ste mi kazali, zdaj pa imaš to ti. sam že sliko. Jaz imam tu pismo, ne, kad sam od Beti tu dobo Ja. pismo. Na švedsko, te. Ne. Ja. In te pišejo Beti tu meni od vsej tej svoji. Ne. In to je januara bilo napisano, ne. Ja. In tu pišejo te, naprimer meni, neka imajo svoje dve čerke, Dijadra ena, pa druga pa Šara, ka imajo. Ona Dijadra ima 38 let stara, O, ja. Pa ima čerko, štera je 3 leta stara, Elizija. Šara, ona je 32 leti stara. Pa ima tu čerko, kad je Samanta ime, 10 let stara. to se gleda to pa pokojna Evo. Aha, znam, to sam ja sliko. No, te su pa pisali od Vilmete, ne, za, to je lansko leto bilo, ne letos, ne, Ja. to pismo. In te su pisali od te bila Vilma stara 105 let su bili Aj. stari, te, 88. In pisali su te tu od drugi, ne, tu. In zdaj pravijo ka hčerke, ne, mislim njene sestre Ja. od Beti, ne. Ja. Ta starejša, mislim, Ester, ne. Ja. Ona je 79 let bila te. O, 79 let stara. In te, da se je ona poškodovala, kaj je ne mogla mamo stignuti, pa tak bole, pa se poškodovala noga, te so jo dali kraj, ne, in te sta njive šle njo obiskat celi čas, ne. ja. In te ona tu piše tu, ka ima brata, Steve, ne, kako Ja. ne pišejo. On je 76 let star. Vilmin sin. Ja, To je Vilmin sin. Vilmin sin, ja. Ja, Betis brat, Ja. ja. On je šel v Florido, to je drugi del Amerike, zdaj, kaj je penziji, kaj je stari, ne. Ja. In njegova žena, on ima ženo Ja. tu, ne. I te oni pišejo tu vse, kak eden pa drugi, kak je betežen, pa to, ne. Od njih pišejo, samo za te sam jaz nikad ne znal, ne, prije. Ja. Mislim.
In pravi Ester, ona je tu imela te nogo zlomljeno, ne, mislim koleno, zato ker je zdigavala, ne, Vilmo dosta. In pišejo od oni drugi tu, zdaj od sebe so pisali te, ne,